Mr. Fred, how are you? Naye atandise okulaba Soothing Sound. Mwana wanje obale wanabesuga obale kuleba Gen TV tujye tukolera mulungi munonga mwebale munonga okwereza ihanga mwebale ebintu bya real estate ebyo kandi abantu bagamba mazima barondo nibaza kukora kulungi munonga. Mwana wanje Honorable Margaret rwebyambo no gamba ki webale kwereza ihanga eri mukama ko mugisha. Mwana wanje Christine okugari MPG, thanks for watching Gen TV. Ni mango oli no tureba mukama kwezo mugisha. Ona oli no tureba muzayi kariya rugoku hariya nyamtyobora no gamba ki. Stella quiz, how are you? Hari side is nyamtanga no gamba chikare. Topic yitu ekirechi ne gamba eti omwichi ono muwala yaina ndoza yaine fujo lingi simanyi nayo muwala omwatu gamba family ya muchawa ne bamugobe waka bamara okumugoba nafuna ekisima bagamba akugoba yakwekubo nagende bwe nafuna omulimo nagenda kucheyo yali akatuka bwatu kucheyo ate abewakane omusindika ka message na mugamba tutandise okuzimba enyumba yewaka eya muzeyi so twagala contribution naite yali mubi naba wa account nabagamba nyina account yange ngenda kwanteka ko sente mujeko milioni 5 muzi contribute muteka ko kunyumba nga contribution yange boche bakola sente zona bazijjako yagenda okudda yasanga account eriko milioni 3 zokka emyaka ebiri jakoze yasanga ko milioni 3 nabagamba nkole ntya ne bamugamba nayomba nagamba muzeyi kye munkoze ekibibi kibiki namugamba bwo yagala sente zo ekyamanyi tugenda kuwa mwetaka oba tukwetaka olitunde oje mu sente zo naye fe sente twazikosa tetuna kyakola katumwana afuka confused tamanyi kyakola katwaga tuyambo omukyalo ono ogenda kuba ku studio line producer nkaji batere studio line 0200 chenamwe musamusanvu asatu mukaga oba ogenda sindika message ku WhatsApp eya 075 mukaga 05 musanvu 0 075 mukaga 05 musanvu 0 ari 0 mukaga 05 musanvu 0 sindika ka message aka WhatsApp otugambere umucyo gwa koreki abazire abakoreki bakariye senteze ariyacheyo kandi akababahire contribution yaba account number biya sente zo na musijwa milioni 3 agiye garuka yashanga ataro sente to omukazo kuno no muyambota teresimu ya 0200 chenanemo mushanju ashatu mukaga ninga sindika ka message a WhatsApp ya 0 mukaga 05 mushanju chenanemo then no basa kusindika ka text message asumuita ya 0 ishatu mukaga nemwe chenda na munana atanu nishatu 0 ina mukaga nemwe chenda na munana atanu nishatu sindika text message kunka WhatsApp sindika 0 mukaga 05 mushanju chenanemo sindika ka WhatsApp message otugambe omukyalo nakola atya obase ekyo kubesimu ya fare 0200 chenamwe musamusanva asatu mukaga teresimu 0200 chenamwe mushanju ashatu na mukaga omukyogu akaza kupakasa kandi bamubinjira muka kuyakiro yafuna kasente bamushabu yamengu wenda kuombeka yaba muti yambi abajatu muza account yaje ajiba yaje tumwe milioni 5 zonka omwago kuye 5 baki yaho zone zaho mwena ati nayibuza ati nkoreje bamusijera ishatu kwagarukire takumechokora ndinyenda kubagambira ngo omuceka njo kimwe ombwire kuturarwa mufite somu ntwenda ngo teresimu yawe utereze kinyizo kizo otugambere cyo uticyanyizya neki program ni yemwe twinemu ekyakushemeza omwizoba program ni yemwe tsakwa twine yakeshongoro kawe akakuru akakurozereje program ni yemwe tsakwa twineyo topic relationship of the day na yege neija era ntsakwa ntubuza unichi nguchikire omucyara kubaza kutestinga omushijo taka mushiro kureba yana akoraje so noza kuchitugambara omisha umushayito ya kabiri otakaye bongo ari ufitero musumuyito ya kabiri ukateresimu okashaba akeshongoro akamukundo wakaravu kakasindikira mukundo wakajeto mukundo wanje ni musindikira keshongoro kata na kati tukakafutera na ukakamwika so kakati wona woli tuwera bento mu kitundu kyafe kisoka tugenda kuberanga ne topic bweti ekwata kubulamu bwaffe nawe ina topic ngo yagala tukuyambe oja kunyini boxinga kusumi ya fair 075 mukaga 05 musanvu 0 chenamwe otugamenti inembera je mpita mutetuja kwogera manyago naye abantu bajja kuteesa then ebiteeso byabo bijja kwa bikuyamba message zino
zigenda kuyita ku screen live zemusindika n'amabaka amasimu tujja kuba twogera live. Program eno muleke tugifuule number 1 ku GNTV ne mu ggwanga namba eggwanga lyaffe okwetooloola ensi yonna kubanga ye program ekwata ku bulamu bw'omuntu wa bulijjo. Egi ni program erukwata amagara g'omuntu wa bulijjo kandi otakayebwa ekinyiizyo kyekikunyiiziza mu lunaku olwaleero oba mu program eno mu topic eno ogenda kuba okuba essimu nakyo tutugambe mu maaso awo. Tegeka essimu yo ku 0200 kale muko wange omuko wali eri mpigi ku kipande kya Gaddafi ogamba otya? Awo kayabwe wa oli otya muko wangamba tovaako. Omusajja oyo bambi ayagala omukyala yangamba munoonyeza omukyala ndi wano obuwulu bunzita. Yes, tugenda kuba tumufuna mu video butali bwawala batufolo nga ali ku TikTok mwebale nnyo mukama abawo mukisa gw'amaanyi. Kale katutandike ne ku message tusooke tusomeye ku message tulabe kigenze kitya abasindise WhatsApp messages bo bateesa batya bali batya. Niko gamba otya wa sports desk wano ku GNTV eneyamba charity group bichi charity chi event yamba bambi bintu byakuyamba babantu ababazaala bichinge byo narabye ngabantu bawayo zi mama kit kale oba marathon chaka obiya kudduka naye nga mulimu abo babagenda okugira ki okuba oba mama kit simanyi babagenda zigaba bitya niko umpiriza kamezi jongambe bintu ebyo naye nga bigenda kubeera wali bwizibwera abwizibwera niko alira kalina kyategese bintu bya kugabira oba abantu abakyala mugenda kujjamu abayina embuto abawe mama kit oza simanyi weekend ki weekend naye nga ekintu bwekyo nakibidde nga akitokosa niko bannaye kama kwa mukisa. Jasper Omuyinda ogamba otya nawe akola sports omusajja oyo nayatufolonga nnyo Soothing Sound akola sports wano ku GNTV akampa Edgar Morning Blaze agenda kubeera ku machao mulinde ku machao program esooka mwao mulinde tewesosobwa day break na yo musumba Bishop Dr. Silas tayeba yegulawo olunaku saawa awo nga 12 awo abiramu wanu nga batokose sala basakata so mubeereyo mule program zonna zibeerawo kale katwala ku message zamwe tuyambye tyo omukyalo ono bambi tuyambye tyo omukyalo ono message esooka yiyo tugenda kuba tusoma wamu message eyo simanyi oba osobola kugisoma bulungi nyondozo osobola giraba bulungi bwetyo kale kati tusome wamu bambi ono agambye atya agambye nti my advice chiri kitya agambye nti my advice I advise her to leave them because at first she got misunderstanding with them. She left her family. She left her family knowing they chased her from home. What I advise her, take it easy and leave it instead of fighting with her parents together with family members. Better to make another process and go back for another contract. She take it as she made the loss in her first contract. Many people many people are passing through in that situation. So take it easy as long as God protect you. Thanks for the program. It is a lesson. Another message agamba. It is a lesson she have learned. Just change her ATM card pin and go back for another contract. Save her money
for coming back, plan for your money. Bambi ezo message biri bwezio bwezigamba era nga tuyanza bambi naye nga asindise bambi totaddeko linnya message endala mwena bali no masindiko message ntwashaba ngo mumuteka amazina kugira ngu tuyampe kunkara mo batakwenda kuteka amazina bamba bakwenda kuba private kare message ndijo njijo ya tahamu ya jangu chasing you from home doesn't stop you from helping your parents. Those are your earthly God. You have to pay them because firstly they produced you, cared you, just get alternative way to get money and start from there. Kari ogona wotena gichenga message ejo oyargoha konka abingi bali bamwe advising ngo kintu akire kure kintu akivemu akireke bwe kityo alemo kingira nnyo alemo okuteka pressure ku bazadde. Yes, so message yafe nayo katulabe kale namwe abali eyo ku besimu yo 0200 977 nakujja ngo mukachwe kakakoza kurataho twine ekinyizo ekizoba program eji ngo topic eji niche kyakunyizi so mudakikezi kuza kurata wao banotebekansa kungambira niche kyakunyizi mwamikazi ba Moses ogamba otya wali embu yakina wataka ate mukwano gwange afande afande agaba saiso nokuva wali military police barracks wali ya military police Machingi ogamba otya Machingi chibuye something around there wakasibao kale mwena about following mwebale nnyo. Thanks for following GNTV. Bishop Askof Bishop Eke Jose omutolo muchaka atenyi akiki alali aboli amoti atoki amanye mpako nganyina nyingi ria abatoro mwena nimbagonza inyo abasoga bange muri mutya nyina mukwano gwango musoga yanesimba agamba yagala kumpasa alyawe busoga mucyana mucyaro musogono bana ngobuze tucyarabika mbuzeko angamba ayagala kubanga asasura saluni esara akalevu ayagamba akalevu ako kapisa binja ayagala kusasura saluni olyotya umbuzeko enako zino bambi kama ko mukisa so abanyakabare muragamba muta munywano wanje Bishop Victor Tukachira oragamboteya. Thanks for watching GNTV everywhere where you watching from. Kale omukyalo ono yagende bwe tumuyambye tutya teresimu yawe otugambire ku 0200 chenamwemu musanvu asatu mukaga 0200 chenamwemu musanvu asatu mukaga 0200 chenamwemu mushanju ashatu na mukaga teresimu ngambere munywano wanje ku rugande wandege yumbe harani uragamba ki teresimu ngambire ningo sinkaka message kare kansomyo ka message akala ku WhatsApp of message bo mazo kuyingira towerabira wali tugenda mugundi mu kinyizo so njagala mubera active class kale yo message egambe eti agamba my advice is they should sell the land and pay back her money because people who are working they are normally suffer. They normally suffer. Yes. People who are working, they normally suffer. She contributed 5M, which was enough. I'm Solomon from Mubende. Wow, Mr. Solomon uragambachi. Thanks for watching, man, Mr. Solomon. Agambye, my advice is bamusasule kubanga abantu aba bakola bayita mbulumi bwa kitalo nnyo. Kale katulabona ali ku line agamba atya. Hello. Yes, how are you? Good, how are you, sir? Inashemero kureba olyo mukigao olyo muganda. Wagamba na just kutoka Kampala. Ombaharani.
mu biharano kuwasiga uragambo te ya sebo hati sebo gumara mu guturiho ye sebo umuntu naninjira ngo abirugeho cyabireho yesa hariho kamwe ko umuntu yashyizeho impaka n'abazire beye akemera yamubuza yaza ati tata ukanza ngo ningusenge ryo bugiga nawe yaza ati ngene umwana wawe twaza kwemera tubare kuko nasenge ryo bugiga nimba ntakuzira umwana yabanza yatayebyeye byona ibyo akozire byona ibizimbe byona yabitamu yabigamba tingene utatiboye nefi nakureba umuzere wemera yagamba ati haza byona nanye sinecanje tumyinga abana banje nimwe mujya tame n'umukozire byona n'ibyandi yesebo ngene hatoga umuntu utabirugaho ikiriza akatandika ivyaka kare hati naza kutegereza mu kinyizyo nubwo raramusye koke bande pate y'ikinyizyo kare katurebo ndiro rya line hello kotaragamba mwana sebo uriyo tya sebo nasibaje sebo asibota nukurunji wagiterera isi mweji esimu nagitera umukibwana bweru nasa na Kampala nkahi umukibwana bweru nasa na Kampala umukibwana na bweru nasa na Kampala wamara mwana ati nugamba speed wajya ngo umukibwana hati nyona najya wajya ngo umukibwa ati umukibwana nasa na nora nigenda kusana byabagana n'injyano bimanyi ai mukama Yesu hati cyo utamushije azati nyine rwariseho hati mbwenu banzora musi abantu babara ko orukora musi ya program eji nakho chance ra musi abantu babiri den tubone kugeno misho ni ndamusi ya nyimbaza kora musi mukazi wanje bakweta nagasamakirinu arinka yeshahezi ariyo nakureba rya wachi takorga GNTV banza mpu buhuru nyabu nkwata umungaro baba hello mwana nasibaje kurunjo ryuta mwana yibare kurebera umushijogo kare bani wabanza kutesa wanje bani wabanza kutesa amaramu umukazi ogwa koreki akwa ni ready is first nasubire mwere mwabwa mana ntanurire kare ramusi abazire bawe nkureki ndamusa mama wanje bakweta musime taena wantunga munda musiona tata wanje bakweta byarangaje yasi nano wantunga bona mbakureba jahazo takaye umushesho ne akabiro beni wateresimu oshabake shongoro karavu kasindi chiro mwojo wawe umushesho neriye yo mishe yo shongoro karavu kare pomushija ati yesebo okuzamara oreba mwe ati nangwa nyonyi vuga boda nyonyi vuga boda no mu Kampala nanyi nimvuga boda ati erizo banavuga mu iki ya narga Saudi ya narawe narwira tine mani bambi yanja to nahirwa kai ko mwiganda tumwe na kiromwe umubwa kwito maharabu na mtwara mu Kenya kutemba bada kuzazar kungiro wamara mwamani umuntu kurga ukaza heru yangu kakore sente za mazimo mutakaga katadria mazima naye akora kubi munonga bangeje myaka ebiri yo kumama uburyo bwire bwinji munonga yesebo nomwe ncenda abantu bazima bagume bagire batayi babe mbabazi mbwene hati bakoreki bamugaruze sente akoreki abakome akoreki abakwateje no maganda bino efumu amani pikakurya abantu no bakwataje ubundi bamwe baramuheho zona mbaba takibasa kumugaruza kare sebo bamuhereze baramuhereze naho kwafune
kale katureba ogo ndijo nagamba ki ondijo lyala ino gamba ota hello yiwandeba kunkashika nogambira hansi wabaki yebari amazina wagitera isimu ibanda yifwaha ramusi abantu babera bukuri orunyukora ito ogumushiki agonge takwikiriza tatwari kibanja irinda kabiri gaho ikibanja kamanya mu cyo yagendi yaheri gukora ni kora ni intensa kare ramusi abantu babashatu bambi yakayete kunka naho niwe munyibanda hari wajya ngo ribanda ibari mushije ibari kwato mungaro zanje tori 5 high 5 ibari. Thanks for calling in, by the way. Thanks for watching Gen TV everywhere where you are. Thanks for watching. Yes, but I want to tell you, mutu atambara nakana katon waketa Isaac Aizon kuka producer ke chirechi karin kachanka ini obweni kingana chinakan pukati kunka majezi kine charo chona so nkuka kwa tumchoma chona nko kudien karya kamera karyo mbyoma. Thanks Aizon waketa Isaac izine ryase yubwa serebutika karutungire kachere katunga nikija kurutunga kunko ryo muscreen yano mweta Askof Bishop Eke Jose omutoro mushaka atenyi alari akiki abori amoti atoki nepa kwendara nawe yongera kozo sobola gemanya gange nzali mbyuma byo ategwa yagala omusajja ono Askofu ajja kuwereze ku mikoro jo akuyimbire akole bulungi uje kubakasimuko kusimu ya feri ya 075 nya nkaga mwemu 98 atano musatu yumutera kasuma kumjoto wahi kana nyinda na nyinyi shunguru ningukore kintu akwa tukine taratibu barabara kare dakika ze tugendo yingira mu dakika ntono nnyo natero kutama simu munkubire amasimu mungambe kiche kikunyiziza ate bwe tuvaawo tunatero kuyingira mu katundu akayimba kwa akakadde akakolera bwe tukavaamu akanyomera ko tunaba okavaamu kutura karuge mwako nzako tine yake akachweka relationship topic of the day tujye ntugireta ntubuze kibuzo ngo kikire omukyara kubanza watestinga omushijo otakamushiro kureba yana akoraji mushonga ziriya eza Kampala eza kashozi akankai akabaita babiri ningana kanka yako kantaka chenga kasozi chako akabagarana so mbo ino soko testingo kakase omuntu akora oba mufu kale oja kubesimu sakara muveko mwine kubyama you guys. Don't sleep before you give me comments on that. Yes, you're going to be calling me very soon. Okay, let me read some messages before I close this session. Kubanga message tujja kusiganga tuzisomane mu kirundu wali ekinyizo kizoba nazo message ntukusiganga tuzisoma wao tuinaida chikazitu 15 kuzo mu kinyizo zikinyizo kizoba so hataho naona okusintwa tuchoma ha message turebe nche kikujenu katusomea message before we leave this again. Atuwe ka message kaliyo tukatunje blambaramba kakatakize tubantu ongereyo ebintu pora kale omuwalo ono bambi gwe yakatuka ku Gen TV gola baye Askof Bishop Eke Jose omutoro mushaka twina topic yitu ekyo ekirizo ntubuza omukyalo ono bamugobe wakabamba omuwalo muno muto bya bamugobe wakana jadiringa nagende bweru kucheyo bwe yatukayo nafuna omulimu ate abazadde ne batandika okuzimba waka ne family ne bamugamba twagala contribution ng'omwana we waka kyokka bali bamugoba kati bwe yatukayo bambi nakola kasente ng'ateeka ku account n'abasindika ku account ye n'abagamba mujjeko $5,000,000 bwe yabagamba $5,000,000 esente zonna bazijjako ne balekako $3,000,000 bwe yakomawo n'asanga sente zonna tekuli n'asanga ayinako $3,000,000 n'abagamba nkoze ntya n'agala lwaki mwali ya sente zange abazadde ne bamugamba twate tunachakkola sente zagano okumala nituzikozesa bobo yagala sente zo tugenda kuwamu ekibanja tugenda kuwamu proti obase ekyo ogumikirize tutunda proti tukuwe sente zo kati naye yebuuza akola ati abawabire akirize proti abireke akoleki tuwa amagezi go ng'osindika message ku simu ya 0756057094 0756057094 sindika ka message ka WhatsApp ninga
terasi mwita ya 0200 cyenda nemu mushanju mushanju ashatu na mukaga otugambere ejesu media school tugambira koreki kare katushome aka message kaba kariyo turebe o message muri musindika WhatsApp then turebe cyokora turebe cyokora konka ne dakike zito atamu ni ono basa kutere sumu yawe ungambere cyakunyiziyo mu izoberi niki umutopiki ito irizoba niki kandi cyakushemeza niki yes kare kafune ku message ngabwenda bace kigena maso right now kubesimu yo otugambe cye kikunyiziza kare akire nkaka mwena kutwategerize tere simu yawe otugambere cyakunyizya ecyakunyizya niki kandi cyakushemeza niki kandi nabwe ntubasa no futesa all right kare tushagena maso program Soothing Sound ngorine Bishop Askof abanyakenya bakapizi negyo niza kumane ndukunda ngo ninya Askof kama Yesu kare nenga masa kujukiza tunaka tundu kafe tuinaka cheka kitu akukusindikira umukundwa wawe akeshongoro utaka kaferwa noza kunteresa umujo talo ninye kibijigiri nasindika keshongoro akujyamwe ikintu ni mukunda kamukoreje ningo basa kumusindikira kenu ngo joto waya kantera hansi kamusindikira akaba kawayo so anaye ero program Soothing Sound tinguja kujebwa nebero oburumande iwa kwaterizo nebero oburu kubanza kuzorwakana tutandika shamukaga twendera shazingai munana so ogumo gitegereze buri izoba wishe mo gungu yagara hello yes ebo ekyakunyizyo mu izoba bitanyiza mnago da buri masidi yo wenkerizo wano ndanyijane na Noah ona hii uyeriza kuzira mu wenka ona kweli wa mu wenka nango iko awanyasi nkwete wanonye tanku kwasa erwa kare nakweta wakwijorwa kanga kare neza kuyeshayo karonte resumu asimu yitori ya 0 nkaga nemwe 985 kunkirna mobile Rwanda nogura na mizigo kunyuje producer mugura mizo kumana aiza kare esimeze netwa kubetariho aneberho ya 0 akamese nazo kareba 0 nkaga nemwe 985 simejo nebero wagitera ningo asindika ka message ka mobile nore yareta mazina ga atwire Joseph tawire so joti nyenda kandi wano ndakuranga na Gen TV no basa kutera simejo na wano ndakuhaja program ejo no tera simejo kare mwene cha kushemezo mwizoba cyo niki twashemeza umuramu gwa guriho ihine owahabura kubi ogw'omuntu kugira ngo atankalanye n'amazirere bambi sinazo tashemeza kare hati nakwa chance ramusi abantu babo bashatu o kubanza unabanza kuramusya unabanza kuramusya n'aba bampurikirize yesebo owa kabiri nabo abakumanya yesebo wakashatu ni banyane banze munde naba kare bo bare munonga ubona nabyanda bagita kare mushango kare kamfutegereza rero mukanyumero ko kushaba keshongoro karavu niyo nkashabe hati no watahira mu program wena hasigara ubusinge bwa mukama bwonka bugumeniye kare katoreba umwami wo gwalo hello yes nkulamusiza nange bwentyo mukama wange edoboze iriyo ndimanyo manyirizi tuwa line ngeri jeri kankanya mwe mizinda halo wano bali kuwedeza yesebo abaganda mwinamba musiza Kaziro Moses era ajasinzo kuba masimu naga kati wiramu sebo myaka mekejo emyaka miyitibwa kuba 1964 to date yes sir emyaka mingi nyo jambo sa jambo so yes sebo omanyi
nnumye akantu kali era ekisize n'okuwunyiisa otandise n'ekinyiizo be bazadde tosoose nakuteesa otandikidde mu kunyiiga anti eriyo bottom to up and up to bottom kubanga bijja gendera wamu yesebo tebijja kwawukana yesebo be bantu families nga babeera n'omuntu abeera useless ne bamuyisa bubi bwe bamuyisa obubi bw'abeera obulungi n'atawanyika n'abavaamu ne bamwejjako bw'atuuka n'abeera obulungi n'afuuka omulungi yesa kati bw'afuuka obulungi ate bagezaako okunoonya obuyambi ate ne bakoleramu ensobi ne banoonya ye kubanga oli bw'oba nga wamuyisa bubi n'omugoba oba n'omutwalaganya wadde bagamba nti agoba yakuwa amagezi kubanga ekigendererwa kikekyakumuggoba afune magezi oba yerwaneko yagoga kugenda kubonaabona esebo kati kumwagoba okubonaabona mukama n'amukwatirako mu kubonaabona kwe n'agamba nedda nteekwa okwerwanako mukama n'amutebera ekubo n'agenda n'ayiiya ayiiyiza afunye ka kapito mwefuuga abalina ebizibu mugambye tutwatireko abagambye mubawaddeko kino ne mugenda ne muggyako kyonna gubeera sitaani ate esinga sitaani emyufu oba enjeru oba eya bulawuni waliwo ne sitaani emyufu sitaani ekyasinza baita sitaani tolerangako ya bulaaka njeru nga bazungu gabeeru okulimba kubi wali olabyeko omuddugavu okujjako agenze kati ngatandisa ekisiyaga wali omulabyeko olerabyeko omuddugavu akola obutwa nti tugende tusanyawo population tugigendere sitaani njeru seziriyo naye kino gyebateeka mu bulaaka batulimba kati abantu ab'ekika ekyo banyiiza era obula n'ekyo kyogamba omwana ng'ono bakuyisa bubi ogenza weerwanyeeko ogambye kambakwatireko kati ate basazeewo kukusindika eri gye baakusindika kyekitegeeza katuzikozeze zonna agumewo nga talina ekirala yabagamba ayagala ataka ng'ozikozese lwaki watunda ataka n'okijjawo n'omugamba atakwatireko ng'ozikozese ozimalewo ate omugambe nti omuwa ettaka yesewo kati mindset enegera mu bazadde bonna mu bantu bonna somesa eggwanga nti ekisooka omwana ndi bwaba nga siiwuwo oba abazadde be baafa oba wamulonda bulungi oba oli yamukusibako si kirungi kumuyisa bubi yesebo bw'omuyisa obubi mukama namukwatirako n'agenda n'abeera obulungi kati gwe mu mutima gwe tolabanga wabeewalawo ekikulumiriza mu nsobi zo okujjako ng'oli musezi oli mulogo bw'oba toli mulogo kiba kikulumiriza nina omukyala omu abadde nga atulendinga omwekiwatule abapangisa basenguka ne baleka omwana mu nnyumba omwana owaabwe ne bagenda n'amusigaza n'amulabiga amusomesanga mu zukulu we maama we bwe yakola n'akomawo n'amulaba n'ajja n'emitwalo ebiri n'amugoba yesebo oyo omukyala amuwagira kati gw'omuzadde olese omwana n'osenguka n'omweka gwe weezaalira yesebo oba oba wamubba bumpi oba wamubba bumpi kati lwaki wamubba n'otuka okumuleka gwe n'osenguka ne mugenda ne muwaba n'ensi yesebo kano mabujje naye omuntu bwakukwatirako ate tugamba omusaanyeewo
osokulooza nti okuza okadiye naye era naawe era ofana ebikolimo esebo wobeera n'emizimu egigenda okuzunga ku nsi emyoyo gyamwe egagyonyamunya ebyalo gino emizimu Bishop Cyrus gyabeera agoba fire genda negikaba mugenzi ndeka egyo ofuna kubanga ofudde n'ebikolimo ofudde n'emisango oli bw'aba akuwadde agambye nkuwadde n'obukadde 10 nkuwaddeko emitwalo 10 esebo twala ezo kubanga sinzizo okay kale oli agenda okubonaabona okusazewo okumukomya ate ojo omusindika kibi nnyo kikyamu era omuwala ono kyembadde nsaba bw'aba asobola okufuna omukisa oguddayo abakwase mukama abesonyiwe abakwase mukama adde yakolenda okujjako nga benyini baleese sente naye takatalitwala okay asaya amagezi adde yayiye oba sente bazimuwa oba bagaana naye tatwala ttaka bamuwe sente ekirala alimirako nnyo adde yayiye kati kyenkubuuza gwe kikunyiziza mu lunaku kyeki ate kikusanyusiza kyeki ekinyiziza mu lunaku abantu batandise okugwagwawala nnyo okay omuntu olw'ebyenfuna omuntu n'aziba amatu n'amaaso n'omugamba onaasanyawo continuity of man continuity of human being olwo omuntu tasaana nakwesembereza naye n'akukuta naye mu nkwawa kale mpa ekikusanyusiza ekinsanyusiza ennyo nti mukama abadde akyanyiga maama wange ebiwundu kubanga mukosefu era kwesaba nti amuwonyeze eddala amwongere abudde ku nsi mu linnya lya Yesu era kyensuubira nti ekyo tumaze okubeera kyensanyusiza nnyo n'okusanyuka nti naawe oli mulamu ate nga nkola olikola olikola era nibasanyufu nti nange ndi mulamu kyalina amagezi nti gwe niwogamba nti olina diguli olina simanyi masters imeka osobola okwesanga nga nkusinga amagezi profesa kale nkulinze wali mu kanyomero mu katundu kali akaddako ejjukira kati tuva mu katundu kanako ekyekikunyiziza tuvudde mu topiki ey'olunaku lwaleero ekwata ku nsonga z'omuntu wa bulijjo then katugenze mu katundu ak'ekikunyiza kati tumaze okukafuluma saawa zino tugendagendako mu commercial break bwe tunaba tuvaayo nga tunagenda mu commercial break njaga kusooka kusomayo message ng'emu babiri oba nkwata esimu endala emu gwemmala bwe tuvaayo mu commercial break tujja kuba tukomawo ng'okuba esimu n'oŋŋamba njagala kayimba akakadde kano bwe kati ugenda kukuma esimu oba sindika ka message ku WhatsApp eyamuzo 7556057094 otugambe nti njagala aka message njagala akayimba bwe kati akakadde kachoka tusome message nga tuyamba omukyalo no agambye atya ono agambye mwebare abatebekanisa ba program I greet you in the name of Jesus Christ. I can advise her to leave them completely. Abasasire agarucheyo akore ahindure pin akore ebyeye kuba omuzeire tashobya. Thanks for the program. Yes, konkate namanyi izina lyawe mbwenu mukama akusasire mugube mutekeho izina lyanyu ekintu kigite turengo kyarugamu kare payo ka message akala bakabayo ubekabate kaliyo mbangenda mu commercial break mutakaiba ngutuye tujana kachweka kandi aka relationship topic of the day neha neji ntubuza abacyara bine company no mucyaro umwe reverend akaruga yajya ngutikire reverend umwe mucyara je ngutikire urgaha ukashwerwa utaka testingire mushija uwashwerwa nakora mashini ziriho nizityaze mhoro nekora byoma bikora byoma by'ubuhunga byaki factory nizikora ninga tuzukora sagize ngutikire mwene ntubuza kikire riyare omucyara gashwerwe atatestinge ninga banze ya testinga yaba mashini nza kubanza sobuhunga kironke cyati to butujyaha abo kusomwana bo batandika mwene mashini ezo nizikora
topic eri nejo misha otakayebwa noza futera nesimu oshabe akeshongoro kumukundu wawo kamusindikire akeshongo karavu kasincho mukundu wawo rukunda munonga omwe wenkati kandi woine batano ni orukumanya borasha bweshongoro butano buri omuno muhakeye kigariwe kare. With that note, leka tuze mu commercial break. We shall be back. Don't touch on your remote to come out. This is GNTV.